Ngikubingelele mbukele ngiphina kwamukele kwesimanje sikulisela zona indaba ifya ngaso ke isikhathi ibashiyeke beshaqekile ke indaba noma ke umlando ke okuxoxwe uyena lapha ke uNtshatha ke umvuka ngobe ke osakaza lapha ke kuKhozi FM bukele ke nanku ke umlando waKwaZulu ke ebewuchaza yena ke lapha ke uNtshatha ke umfoka ngobe abaningi ke bahlabeke umxhwele baba nemibuzo ke eminingi ngawo ke lo mlando ke athe awusho ke lapha ke uNtshatha ke umfoka ngobe kuyona ke le video ke mbukele engizothi ngushiye nayo mangabe ke khona nawe ukwazi okuncane ngicela uye lapha ke ezozi comment section sizo uvula ukuthi ke ngabe uNtshatha umfoka ngobe uqinisile ngalokho akushoyo noma cha mbukele nansi ke ivideo siyabonga. Ilembe hayi ngoba lahlukumeza abantu uyawuzwa abantu abangakwazi umlando bexoxa ngathi uShaka wayehlukumeza abantu cha. Ilembe laline vision yokuthi isizwe asibe sodwa asikwazi ukuthi sikhuluma ulimi olufanayo sibuswe ngamakhosi ahlukahlukene ngoba mhla kufika izitha zethu singabenguni ziyosinqoba kalula wayesethi inkosi ayibe yinye kodwa ke leyo nkosi kuzoba inkosi ehlakaniphile enamandla onenkinga nalokho asho lalimi ngalokho nje ilembe lithi onenkinga asho kuphela amakhosi amaningi ilembe lilwanga nawo cha ngoba bawuthanda umqondo welembe ukuthi asihlanganeni sibe into eyodwa kodwa yinye inkosi ile enamandla yimi ke lo kusho yena athi mawukuthi uyangiphikisa nginamandla shono phisela phela sihlangane kubonakala ukuthi ubani inkunzi wayisho njalo umfoka senza ngakhona awusuka amadoda mawunenkinga shono bese siyadibana kubonakala ukuthi ubani inkunzi yimo namandla yimo ozonibusa nina nizoba ngamaduna ami ngaphansi kobukhosi bami usho mawunenkinga wayisho njalo umfoka Shaka senza ngakhona hayi ngoba ihlukumeza abantu wayebumba isizwe sodwa ukuze makufika izitha ngoba abelungu ilembe lalibezwe ngenkosi uDingiswayo kaJobe wakwamthetho ukuthi kunabantu okuthiwa ngabelungu abamhlophe kunabantu abamhlophe abanamandla abakwazi ukubulala into lapha kude wathi lesa sizwe siyoba inkinga ngokuhamba kwesikhathi kufanele sisifice siyinto eyodwa ukuze sikwazi ukumelana naso yayimhlupha ke leyo nto lapha enhloko ekhanda lakhe uNodumo Ehlezi kaMenzi ukuthi laba bantu bazofika nangempela belungu bafika ngo1824 kwaZulu sekubusa yena uShaka kasenza ngakhona wathi awunahaba laba bantu inkosi uDingiswayo yayintshela ngabo wayebabona sezedingisweni yena ngoba wabuya nesibhamu wabuye egibela ihashi inkosi uDingiswayo beqala ngabe enguni ukubona ihashi baqala ukulibona ngenkosi uDingiswayo so ke ilembe ngokuhlakanipha kwalo nanokuthi inkosi uDingiswayo yasuyabulawa kabuhlungu kanti yabona ababezoyenza kamnandi lento bebambisene kodwa ngasizogxila lapho so ke amakhosi amaningi awalwanga ke yabona inkosi yakwaZungu nje uyiyona eyathela kuqala kwaZulu yathi hawu indaba ezetha khululeka mina ngikona amabutho ami ngwafaka ngaphansi kwawakho asibangene kusho inkosi yakwaZungu lapha kithi khokho wami lapha emahlabathini usuka nangempela kwaba kanjalo so amakhosi amaningi isizwe sakwaZulu esasilwa nawo ingoba ayegoloza engazwani nokuthi angene ngaphansi kombuso welembe bese ke ilembe lithi okay phisa la ke ndoda ngiyeza la lingajumani futhi ilembe cha la lingabangeni lingomnyama lutho la lithumela nje isigijima ukuthi hayi ngoba ke wena awuyizwa lento engishoyo phisela makuthiwa phisela ke kwaZulu usuke ukuthi hloma hlala phe kwezikhala ngiyeza lalisho nje kanje ilembe awu bese fika umthakathi wendaba namabutho akhe ayeqeqeshiwe abashanele ke lo wayegoloza bese ebulawa ke athatha indodana yakhe ayibeke esihlalweni la lenza njalo nje ilembe la lifike likubulale bese lithatha indodana yakho liyibeke esihlalweni iyona ke sizobusa ngaphansi kwalo ngoba wena ubugoloza bese kuyolosa amadada yabo so ke impi yamandwandwe ithe ingakadibani amabutho elemba ihlezi phezulu igqumeni lakwagqoqi amandwandwe lapha ngaphesheya ngoba phela impi engamani idibanilwe nje cha yayike ifika ihlale nje insukwana impela ibhekene nansi enye ngaphesheya nansi enye kubukwana nje kungakaliwa
yabo uthi mhlawumbe kuzophela noma izinsuku ezimbili noma ezintathu zisabukana nje ngenkathi ilele ezinye insizwe ezinye ayilele igadile ibhekile yabo ukuze kungabikho uzojuma omunye bathi yathumisa ixoxo impi ukuthi izodibana kanjani akwasukuma inkuzumana nguManyosi kaDlekezele waseMambatheni iqhawe eyayibuthwe ebuthweni lezinyosi bathi uManyosi watshela inkosi uShaka wathi hayi mina ndaba ezitha ngizohlabana kuqala mangabe sesibhekene namandwandwe yimi ozohlabana kuqala hawu lithi ilembo yebo na athi ngizohlabana kuqala impela hayi lathi maliphuma ilanga ngelanga impi yabambana ngalo laselisha ilembe limkhumbuza lathi awu emfo kaDlekezele uthe wena uyohlabana kuqala uma ngabe sesibhekene namandwandwe nanka phela awubathi umthakathi wendaba wasesukuma uManyosi lensizwe bathi yayinomzimba isiduhla yabona nje mangibuka lensizwe angakithi kwaNongoma eshaya induku ewumkhephehlelo ukuthi uShalbedi uShalbedi mfoka mthetho yabona le yansizwa uShalbedi ngingayifanisa noManyosi ngoba uyibona yalo umthakathi wendaba kuthi nomzimba wayenjalo uManyosi bathi wasukuma wasegiya umfoka Mbatha wagiya waqonda kuwonqa wamandwandwe wayisema lapha ezantsi wasebachapha ngenhlamba ngoba inhlamba ke kwaZulu kwakuyindlela nje yokukhuluma shiya manje ngoba sesiyambabaza umuntu mesuke ethuka kwaZulu kwakuyindlela yokukhuluma nje ukuthuka inhlamba yabasho ngenhlamba babiza phasi kwedwa bazonina abatshela ba amagwala ngeke bayenze lutho yona yathi manje ukuthi bayazethemba yabakhipha insizwe yodwa manje ibhekane naye thuthela amandwandwe avutha athuthela amandwandwe aganunu wabo basekuphuma basekhishwa ke insizwe yodwa yamandwandwe kwathiwa ayibhekane yaphuma iqhasha ngenxa yokuthi ayithuthela iganunu wabo uthi awunanga ukuthuka